matur misi megledot gitu lah. Yang gegean lu. Uleng pidan gegian lah. Udah sekat tumuh hubane besu gegeane kan. Dadi gelas sing nawa. Gelas emang orang. Lar. Dusta. Sekadi rentah wacana ibu sampun bijak. Undang keluar negara sampun. Banyak nalar sampun. Yang keluar negara semeton ibu semeton jadi sampun. Yang ibu ni banyak pun. Mungkin pada banyak sami sampun dauhan emang udah digelis pacang aturang ayah mungkin kaya karyan palmojok. Galah banyak menawi mangkin. Pamakasih dewa. Apan peratu liu lakar ngerau kureni dewa. Suod malu dewa gerada gruber buka kene cari. Pangseng sangkaning perlaksanaan dewa kelawan parekane. Sidererat puri sinuraja. Hei! Wedan kami dong. Liu. Orang kita liu nih. Oren mai. Mana merigi? Mungkin pada banyak pacang aturang ayah nawi niki. Yan gitu mai saya kan. Nah. Bangun. Weh, sabut ni toleh not. Patuh cara sabut babot yang boleh sebang saja. Bapo ngala panake. Panak bapu mulu ni. Oren besu kapa-kapa, Bo. Kau dengar? Bapo kerengaya. Bapu mulu kang aturang ayah. Yen bapo kerengaya sing dadi nyemagae malu. Mat, Nunas kopi malu. Bang benar buat yang enang kopi manis bu kopi pahit. dedeman yang bapu di pondok kopi pahit. Kalau kang man. Nah, kopi pahit. Empat, pahit. Makanan san bapak tampil. Gula sing ada gula. Lihat cie, kopi pahit sih mesti gulau. Sek. Ledangang doa go. Pamekas bapak. Dadi merasa-rasa. Kayak lo. Nyeng orang kamu. Itu Agung, tawang tuh. Anggut ngawagen. Udah pasangan sabatang, hendak senyan. Boleh gae. Yen sing peleh te ben langi ngerti. Bapo li padukuan toh langkir. Oh iya. Nyajang sani dewa dadak cerik. Masa nak mereraosan dewa sing oyong-oyong. Bel pidan lakal peragat raosan ibu ini. Niagat diopan panjang. Yen diopan pereratu dewa melaksana buka kene. Jiku del lakaten ibu ni. Kali rasa ibu sing tahan uturenangan di dewa nene. Paman, Tiang. raksa putran dia. Makal. Dua Agung. Sampun yang kuning kepanjangan dua Agung. Dua nih. Drop. Oh iya. Weh, ini maro murid TK nih. Bang Kengkeng misi kene-kene. Meringin nak kata bang. Apa kata ni? Dua nih piragin di tiang. Kalau bocok kore dewo jago nguentan nang karyo agang dua Agung. Jago ngentak linggih ning pemerajan Agung. Uniko te mawana di tiang tangkil linggih cokore dewo kumantene bisa. Bangga boleh di tiang aturang ayah. Sampun dipun Agung.
selesai. Arwah. Masa nama bawasan mekolam nih. Ajak cai megadang dogan ke kudiang men. Menceki sudah dipepedikin. Nah kene sama. Gelah ngide peleh kapinang bapu. Apan sing ada utusan gelah kemu ka pedukuan toh lang. Sida bapa sekeluarga tangkel lakar ngaturang ayah suk semua gelah. Yan buka kene debatin bapu nuleng malu po. Kayang kejani sing tan surut. Tija menjanglah sejaban yang suk semua. Mekejang lantas ke kene baten panyak-panyak gelah legu. Tor maneng sida kerja jagat. Nah kene sen. Masih tumen bapak tangkel mai kepuri. Dini malu bapak ngaturang ayah kanti pragat karyan gelah ngentak lingi. Di subane pragat. Kenanyan bapak melipatan gelah sing nomang sing. Yan kita kengke. Bagong, mungguing pas wecan palungguh jokore dewa sungsung suwon di tiang bagong. Kemau nampuro sanen unsur di tiang. Di tiang duo nenten presido pacang ngaturang ayah dan lingi jokore dewa. Kemauan penyeruan mantan kadur bagong. Kak sing ayah. Nenten bagong. Kak kamu pamit. Ayo. Nah, pamit enggalmu, panak abang dini mo. Sing dari kedo nih. Nen ke malu. Nitene jatet lu nih nyen botan roh gelah. Uniki wanta pianak di tiang bagong. Pianak bapak. Iya. Tunggu dia jegek-jegek saja po. Galek di tiang atur bagong. Kemudian lek. Penyeruan duwe puniki nak apik yang di tiang hari anang. Wah, ngomong bapane. Ngerapana jegek-jegek apikin ngai. Sing tawang jeneng nanangne blolotan. Nah lo, dini sudah dipuren gelang aturang ayah. Liu parakan ya ada penyeruan lakan ngoren ukudan lo. Kewale delak metako. Nah po, sekonen mau pamit ngas malu kepurian. Giri-giri. Suk serahang ibu kapitan. Lalu bro, penyeruan duwe. Jangan lagai len kene. Yo, ayam dini, ireng nagong gede. Kacang ajak ibapeng. Apa ya? Lah, kemudian ngawut-ngawut. Kemudian ngawut-ngawut tuh. Sing. Mai. Lah, Ya, candot nakon ngadan. ini terus Dari tak. Sopo jenenge Mayu? Sinten asmanipun? Dan resep penyeruan duene reng baos kentan. Siapa yang nama? ada siapa yang nama mabadeng du? Stres. Takon mundurnya mabadeng siapa yang nama? Sebenarnya gini, namanya siapa yang ada patuh? Patuh. Lar, Ya. saya ngerti bahasa Indonesia. Sabali. Sabali. Lo nih menyamo aja lu. Aduh. Tadi lama takor. Nyen paling kelea. Naik. Aduh. Nyen dicerikan. Jangan sem takor. Nyen paling cereka. Ada aninya lo. Cicang wadah lo gadu. Sila du. Ilo Badung. Nyap lo dan pasar nyap. Lo gadung kan. Badung. Nggih. Nyenyen. Ada aninya. Cicang. Ah. Bani. Jari. Ini ada nih. Cicang. Ah. Wastan cicang. Ah. Ilo kembung. Apa nih kembung? Ada yang apa? Ada yang bang ida uning. Kembung ada nih. Mangken dumon.
nih tiang nih naik bidan di kono. Hah? Jadi mangkin tios. Jadi len. Di tiang ilo maduri. Kira tuh. Ilo medui. Ilo mudui. Toto. Dah pici-pici cina kon mo. Mongkek ke dancang. Yang kono metakon ya bung orang ada. Mongkek dan bagong sing kayon. Gua kenang lo pasti kamu takut. Wah, mungkin pasti kamu takon nih dia, kalau orang. Nah, ada masih takon orang beliin lo. Udah apa udah. Nah, jenik kamu nang pajang. Tanah bajang. Pajang. Jangan nang pajang jenik kan. Pajang itu. Nak merdeka. Kenapa? Lo ajak lu nyai. Ada ni bertawang parkanlah. Ne parkan saya. Ada ne parkanlah wayan dolar. Yang tamangandani yo panitia, yo tukang tegor tamu. Ah. Bang sapo tamu. Sapo tamu. Nyai jani mak meromo yo. Yang ada tamu teko peratu rao atur wedang di jemlinge. Yang banyak teko di yang ayah ditu abang kopi. Lah, Yang. saya ngatur. Nggih. Nih, udah Google lah. Nggih, terus Di Semangen kok plus. Nggih, terus minggu. Yang modal beli tukang nganggu mie. Hari itu di Dolar terus meneh men. menekut. Meneliti. Beli terus meneh. Pukul mengadang nang kene. Beli. Engken. Beli Mas Yesus Banawan. Arahin tiang mawet dan di pegunungan. Sinah pebelok tiang keliwan. Mapan marah dan tiang tangkil mai kepuri. Tiang sing nawang. Kengken kaca titi sila keramani dari wang jero dari penyeruan. Beli nak lan jadi dia beli kimut. Ajin tiang nah beli. Oh nah. Nih ada usul. Tiang masih keto. Engken. Sing liu sing tiang raos kapan yang beli. Ha. Buko raos aden tiang bosan tiang ulen gunung. Belum tiangnya keliwang. Jutat kita nyen raos tiangnya beli. Beli lekar kelantengin tiang beli. Lu kereng lanteng sih beli nih. Tiang milo masuk lantai beli. Lu ngelanteng mesti. Gak bisa bangke belinya. Ya dari gitu. Jangan meneh surat kabar di dolar gelantengin nak lo gitu nah. Artinya lantai itu nih cara raos aden tiang amaro. Oh gitu nuturin. Nah jadi gini lo. Banyak luang karyon beli. Lo jadi nulungan beli nang kopi. Ijo banyaknya megai kamu abang kopi. Pilihin mah kopi. Kopi apa tuh? Jatuh. Itu nomor 1 ngilang sakit sirah. Gitu nyen. Do anu irago cacap cocok ngawak genang itu niki arisa ngajeng wedang mun kayak wah ilanjaran gitu. Met diburi tuang ben.